bangga bagi kami Allah batu di Ramadan dua pendidikan Nabi pam 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 pada masanya menuju Yahudi Allah kami kaji mempun kaji mengaji kepada Nabi Allah kami kaji mempun kaji mengaji kepada Nabi Allah kami kaji pegangan Nabi anjur terpilih dengan sujud batuan kalangan ilahi Allah Nabi lagi batuan bumerang dalam perang Badar dengan Nabi menjenjang lampu dengan Nabi Allah Nabi bergendak dan dapat menjikapi Allah satu dengan Ramadan dua dunia dengan Nabi pam 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 pada masanya Demokrasi Yahudi Allah tapi kaji menghimpun kaji menjemput Nabi Allah tapi kaji menghimpun kaji menjemput Nabi Allah Nabi mati dalam tanah jangan takut sikapi anda teman kawan gerak sambil tangan beda abdi beda berat kali Nabi hati gudane pasang madu dalam tangan Nabi Allah Nabi berpegang batu dalam Ramadan dua dunia Nabi pada masanya Demokrasi Yahudi Allah Nabi kaji menghimpun kaji menjemput Nabi Nabi kaji menghimpun kaji menjemput Nabi Ali bin Abi Thalib mengangkat jadi pahlawan juga anak bandengan berpagar berpunari sehingga nasibah kafir dan nyokap jadi bersidang kafir yang ada pisan kau Sayyidina Ali Allah pada masanya Demokrasi Yahudi Allah ini menghimpun kaji menjemput Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji menjemput Nabi Nazim dia bilang seluruh Islam mati dan berbadar di senang tertibantai kafir ada situ tapi pun berkumandang bendera Islam maju dalam persabi Allah Nabi bergendak dan datang di kafir Allah Ramadan dua pendidikan Nabi pada masanya Demokrasi Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji menjemput Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji menjemput Nabi nama madu dalam tangan jangan takut sikapi anda teman-teman kawan gerak sampai tangan beda dulu beda berat kali Nabi ada berada pasang baru dalam persabi Allah Nabi bergendak dan datang di kafir Allah batu dalam Ramadan dua dunia Nabi pada masanya Demokrasi Yahudi Allah kaji menjemput Nabi Allah Nabi menghimpun kaji menjemput Nabi Ali bin Abi Thalib dan juga pahlawan juga anak bandengan berpagar berpunari tiga dalam kafir dalam tangan tidak bersikat kafir dalam pisan kaya Sayyidina Ali Allah Nabi bergendak dan datang di kafir Allah kafir Ramadan dua dunia Nabi pada masanya Demokrasi Yahudi kafir kaji menghimpun kaji menjemput Nabi Allah kaji menghimpun kaji menjemput Nabi asalnya pulang menuju Islam mati dalam Ramadan di sini terdibantai kafir ada situ jangan pun berkumandang bendera Islam maju dalam persabi Allah Nabi bergendak dan datang di kafir batu dalam Ramadan dua dunia Nabi pada masanya Demokrasi Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji menjemput Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji
Yogi Punade, Ali Vinabitale, Kaji Parawan, Dugan Bandegan, Pagago Punade, Tigel Takape, Noti Lamadika, Kape Lamita, Kanan Sayina, Allah,